ja anu amano yere business man ko biala anu ene nosre ya biara Nzema today TV zo adwore ngbare su no emedi ma of be rienzi arechna one arjore biala ene bodane ma meza one yiku ni yara yebrebala ya diduma ke ekala kan enrumwa sheti yefa yagrewo mama meza bawo me dwaka sheti meka duma ba from cabra zona magale le abrama ma ba do azo senti ala ke e den Nzema don ala za ekala kan enrumwa ne ye ready to fit za nyane kamo tie ka che ye mo me sa ha ebi no tena avro kon mo oba va za ekala kan enrumwa ne mo ya ba yagro omo enrun wache yo akpakani no nyame ado oduma wache ba from amotena ekala kan enrumwa ne to azo me ho mole ninya ba fe kwaisi yale ba fe akasi kinzile ninya ba fe kojo yale ba fe ajuba joke ninya ba fe kabla yale ba fe abrama mari ninya ba fe kauku yale ba fe akuba kule ninya ba fe kwa yale ba fe yaba yale ninya ba fe kofi yale ba fe afiba fule ninya ba fe kwame yale ba fe ama e bala wase donala dizu joka e kan obwa pewo e kala kan enruma amabobora dizu joka le kan ye weria te be vai ka jana kan fofule e ba va biya via bukabon me da be asi yo da ko e ba wase nana mieza